Pozdrav svima ljudi, danas igramo Slenderinu, prvu igru za Slenderinu. Jako stara igra, jako strašna igra, da nije mnogo strašna. Igra je izašla 2014. i za to godište je jako dobra. Stara je 11 godina, a sad ćemo mi da vidimo koje mape imamo. Imamo samo 4 mape. Ja ću da izaberem ovu zato što je nekako najveća i sviđa mi se. Ću ti više mater ti jebem ne like. Javljam se ja kad prođu reklame. I evo, javljam se ja posle reklame su prošle, ali trebali su ovdje u ovoj igri da dodaju da možeš da čučiš, a i u ovoj igri ne verujem da je mnogo strašno Slenderina. Eto go, nisam se uplašio. Dobro, na sekundu se ukazalo, nisam se ne uplašio. Inače, ovaj svet ovdje gore je kao u Slenderisu. Otvori. Čekaj, rođo, gdje da idem ja? Ovamo ne može da ideš, ovamo je ograda valjda. Gdje se skače? Pišem neki objekte. Trebam da ih skupim samo 6, mada to će biti lako, su samo 6. Da vidim ja, ako ovdje imamo... Nemamo kontrole. Moraš mater ti jebam. Mamu ti jebem ja. Ne mogu da pogledam u facu, tako bi volao. Vidite, ovamo nema ničeg. Ugrađeno je. Ali za to vreme igra je fantastična. Onako piju. Ovdje nema nigde da se prođe. Ja se izgleda vrtim u krug. I ovdje nema šta da se pokupi. Ovdje ima nečak čudnog. Ne čudnog. Kuća, to jako ko znam. Ovo je kuća iz isto igre po imenu Slenderman. Ko ne zna, slobodno neka vidi. Igra je dobra. Možda ću i to da igram. Centimetara. Tako. Sad će Slenderina da me ubije. Jedan sam skupio. Rekao sam, znači ja ne smijem da gledam ovo. A vidio sam je. Ovdje nema ništa. Dakle, vidio sam Slenderinu, vamo kroz zid je bila i vidite što se pojavilo namo. Vidim je, vidio sam jedno je tamo. Tamo sam te vidio, Slenderina. Vidi me, ljudi, vidi me. Nemoj da gledaš u nju. Nemoj da gledaš u nju, bre, iza tebe, nemoj da gledaš u nju, će te ubije. Sad me ona prati, čim sam ovo jedno pokupio, ona će sada me prati, brate. Ja ti garantujem, svima garantujem da će sada me prati stalno. Vidite, ovdje nema ništa, ni ovamo verovatno nema ništa. Ali hajde, eto čisto da proverim, možda ima nešto kod ovih troje
drveti, ne gledajte u Slenderinu, ja sam rekao da će da me prati. Pravimo se kao da Slenderina nije tu, znači ne smemo, samo u nju ne smemo da gledamo i to će biti to. Inače, dok ja ovo igram, hoću da kažem da isto za dizajn za Slenderinu posle je promenjen u drugom delu. Znači ovo je ono što ste vidjeli mi se pojavilo, onaj kao jumpscare, to je faca od Slenderine, a posle je ta faca promenjena. Inače, shvatio sam da Granny ima neke veze sa Slenderinom. Jer kad pokupite onog medvjeda, plišanog, stavite ga u neku korpu za bebe, opet dakle imate Slenderinu. Ovo su verovatno grobovi njene porodice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the hell? Ja ću ovo da pokupim. Znam šta će da mi se desi. Beži sad, beži. Neće da mi ubije Slenderina. Ima da mi izrešeta, da stavi za doručak Slendermanu, njoj i Granny. I ludom bebi. Znači ima da mi jedu za doručak garantujem. Kućica. 7 minuta je... Sad još traje klip. Ovdje ne mogu da uđem, samo ću da grlim zid. Što me Slenderina sad vjerovatno prati. A vidim da ima neki ulaz. Okej, rekao sam da ima. Moram da grlim pod, ili da gledam u pod, jer Slenderinu ne smijem da gledam, jer će ona... Dobro, još 3 mi hvale, tako da još 3 mi hvale da pobedim. I... možda će ovo da bude malo duži klip od svih na mom kanalu. Inače, hvala vam za 170 i nešto pratilaca. To je za prvi put jako dobro. I ovaj klip vam je... Ovaj klip je za vas. Pokupili smo detalje. Još 2 mi hvale. Još 2 objekta mi hvale da pobedim. I neću dozvoliti da me Slenderina sad ubije. Neću da dozvolim. Ovamo je verovatno ograda, ali nečim se... Op. Pokupi 5. Još jedan objekt nam fali da pobedimo. Ajmo bre, ajmo bre, ljudi. Još jedan me fali, ajde još jedan, desi, tražim te objekt, alo, piše mi gore objekt, 5 od 6. Još jedan mi fali, alo, desi, tražim te kod Drago Kamenje, Rus. Desi bre. Slenderina, neću ni da se okrećem, zato što mislim da je iza mene i čim se okrenem, ona će da me ubije i gotovo. Pojest će me za doručak. A, brate, ovamo nisam bio, što je dobro. Tu nisam bio. Ovdje nema ništa, okej. Ali ovako on random na travi može da se pojavi objekt. Čekaj, ovaj zid. Sad. Op. Mater ti jebem kako se okrenu prema njoj baš. Evo ga. Pobedili smo. Pobedio sam, ej.
Ja mogu još da se vrtim. Pobedio sam. A sad ću da je pustim da me ubije zato što znam da sam pobedio 606. Ili ćemo da igramo još neku mapu. Ajde još neku mapu, moram da vam se odužim. Stop. 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 Jebem ti reklame, isključim internet i opet ima reklame. Mrš više u pičku materiju. Evo ga, reklame su trajale jebenih 5 minuta. Za neku kao 2D igru koju neću da igram. Evo kako izgleda Slenderina faca usput da kažem. Play. Možemo... Ovo ćemo u nekoj drugoj epizodi. Ovo ćemo... Menu hard, neću hard sigurno. Jer će na hard mene ona... sporije se krećemo, ljudi. Ne, isto se krećemo. Kako se čuje kad hodamo. Ovo je vjerovatno bila kuća od Slenderine. Zato nas je sponovalo ovdje. Mogu ovdje. Sad na kraju hodnika, kad krene Slenderina, ovdje bi krenula 1000%. Ali ja mislim da se ona random sponuje na nekim mjestima da mi idemo. I polako nas prati i mi zato moramo polako. Evo kako izgleda Slenderina. Joj, što si ružna. Ružna si ko konj. A tu se sakrio objekt. Se sakrio, a? Samo što ja ne vidim izlaz. Evo ga. O, mater ti jebe. I okej, ljudi, nastavit ćemo sutra, jer ja sad nemam vremena. Moram da radim domaći za debilanu i nastavljamo sutra.